I pozdrav svima ljudi, sada snimamo novi video, sada igramo Firework Mania. Ja sam sada na drugom kanalu, na ovom više nisam. I eto, u Firework Mania bacaš vatromete i petarde i razne stvari. Imaš, evo, sad ću da vam pokažem, može i da se uništavaju neke kuće ili tako nešto. Evo, može, kako se zove, da ljudi pune aute. Ovo je kao mini supermarket, nema veze, to sad sam zaboravio kako se zove. Možeš ovu kuću da srušiš, možeš možeš da srušiš Firework, ovo gdje kupuješ petarde i vatromete, i možeš da srušiš crkvu. I to su te kuće i supermarketi koje možeš da srušiš, i crkve. Sad, prvo ćemo da bacamo malo vatromete. Ovo ću prvo. Da vidimo kako ona leti. Nije loša, moglo je bolje. Ajmo sad ovu najjaču što vidim. Ja mislim da je to najjača. Onako je. Ajmo da uzmemo ovo. Strobliciju, ne veze. Ja malo zaboravim da čitam. Op! Vrlo dobra bila. Strobing Bob. Piše Boba, ja mislio Bob. Ovo je bolje, vjerovatno. Ona prošla je bila lošija. Ajmo sada da zapalimo... Ajde da zapalimo ovaj... kako se zove? Ovo ćemo staviti na kraju da zapalimo. Čekaj da ostavimo ovdje. Gdje je stajalo? Tako. To ćemo na kraju da zapalimo. Sad ćemo na početku kuću da zapalimo. Taman da napunim cijelu kuću sa petardama. Imaju ovi cakes, kad postaviš pa pucaju rafal. Sad ćemo da... I ovo je samo koliko ima. A ne veze. Barem ću malo da ispucam. Krenut ćemo od sobe. Nju ću prvo da napunim. Tako, punije. Tako. Može se ja odspavati. Tako. Ovo sam valjda dovoljno napunio. Sad krećemo u... Tako. Ovdje ću ovako da postavim jedan deo. Ovdje ću malo... Ovako. Što je dobro. Nešto. Malo u kantu, eto šolju. Dobro. Može ovako.
Pa ovdje ćemo ako malo. Izvinite društvo ako dašćem, ali puno spamujem. Mislim da se to mnogo me ne sviđa kad tako dišem. Ali šta ću ja, moram. Više nije da moram. Ne mogu drugčije. Malo kadu da napunimo. Malo, ajde. Ko je galjav, neće mu se svidjeti da ovako diše. A i kome nije, svakako mu se neće svidjeti. Ali nisam ja kriv. Ko ja diše kad se umori. Sada ću ljudi da... Ajde prvo da vidim kakve ću opet. Ovo ćemo isto kasnije da zapalim cijelu kuću da eksplodira. Ajmo sada malo keks da izbacamo. To je torta. Ovo je čudno. Ajmo u kinesku. Da vide Shinchan Hanchen da im stigne. Tamo ona plastika. I one igračke koje se pokvara poslije jednog dana. Tako. Da imamo ove. Op! Što je ovo? Amerika napada svijet. Bombardovanje. Što je ovo bombardovanje? Ko su uzeli neku rafalnu pušku pa samo rešetaju se oko. Možemo i ovu radnju, što? Ali to ćemo isto kasnije. Da vidimo. Sada kreće trenutak istine. Zapalit ću ovo veliko govno. Da vidimo kako će to izgledati. Tim se zove i ovaj film. Kako dobro izgleda. Baš dobro izgleda. Dobro. Ajmo sada da zapalimo kuću. Ne, error. Ovo. Ne! Vjerovaj se ovo par radi. Molim te da prestalo. Ne! Joj, sad ću da... Cijelo ovaj.
kuca. Bara, 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 bere, bere, bere. Dobro. Ostalo je, nema veze, ovo ćemo kasnije. Ovo je izgorelo. Šta je sad ovo bilo? Dole da kuća ili ne znam. Skroz je ostalo sravnjeno sa zemljom. A, to je ono, a gdje je kuća, gdje je vidim. Da, evo je kuća. Isto je sravnjeno sa zemljom. Pa, dobro. Sad ćemo ovo da probam. Kako se zove? Ja mislim da ovo nema šupaljača, nego samo... Što? Što treba da radim da bi se ovo zapalilo? Znam što treba da radim. Sad ću da postavljam ove... Gdje mi je to? Što? Pa gdje mi je nestalo to? Nemam. Nemam veze, sad ću da uvedem ovo. U zakon pravila. Da vidimo. Op. Ne. Tako. Sad ću ovdje ostavim. I samo ću lijepo da napunim. U stvari nije lijepo zato što ova crkva. Što će? I dalje sam proslavac. Ipak je ovo igrica nije stvarni život. Nemojte misliti da ne volim crkvu, stvarno. Crkva je nešto najbolje. Mislim, tamo se Bogu moliš, a Bog te spašava. Sve je palo. Dobro je pod je ostalo. Ovo ostalo. Pa puno toga ostalo, ali nije crp. Mislim, to je to. Tako da... To bi bilo to od ovog videa, tako da... I pozdrav!